Tini orang bawa bising nanti kok salah ya, director. Tini seng YTF nengi, seng tini orang airport director ni orang, seng deputation place kaya, sini bubagrani leadership ni bising ti, seng YTF rock director berfai memorandum kaya submit kaya kaya, or memorandum mo sijak tongo, je tabuk airporto, je announcement nung mani, omo English, tai Bengali wong itong. Sung kuno language ni agensia, kuno bahasa ni agensia, tangi kok borok be India, hani, tai kok borok be mak hai nei, hani na sung tini orang deputation place kepika. Tai kaisa kok ngke je tabuk norong nugo, ko ek bosor sekang statue inauguration nungka, sini Prime Minister of India hai inauguration kepika, orang statue kaisa kotor ma Maharaja Bir Bikram, je do airport bo Maharaja Bir Bikram khailang mani bin bungtino, as bosor pore bo ngka. Okay, all statue tabuk hani kik lagi jadi tongo, kesam airport om kuno use boing ya, mana airport kuno working boing yang tongo. Okay, so seng all deputation all memorandum all kok busi kya, je ketal statue borok omno tai seng kok busali nih ke borok bay, borok omno sewi orot lang maya, omno tahu na quarter ma statue. Okay, orang bos seng sin memorandum omno sijak, je ketal statue kaisa Maharaja Bir Bikram ni kotor makai, or ketal terminal, or ketal international je Maharaja Bir Bikram airport je ketal building or makai nei ketal mas namna hini. Or duita issue no main issue, sing omono director emal ke sini YTF ni team tongoro jatono, okay, omono borok sing kogrika, sing jesak dati mansak sing norong ni or demand no sing sini higher authority be bong higher authority be borok salai Delhi wo. Sungno sanai buruk ngai India sini YTF ni GS bo contact ko tongnai touch tongnai senior director bai thaike kong lage thasinga director bo sungno kog reka jesak dati mansak bo khainai sungbo director no sai ka bukha sini omo judi o ko ek mas ni bisinga ungyang khai sung tebo brihator andolon khainai sini o kog borok language by announcement judi ingya khai te Maharaja Bir Bikram statue judi orot langai statue judi ketal samia kai sungmote bo kotor agitation khaini hani sung director no saiko after no director te sawo bo joto airlines company rok bai Indigo hindi Flybe hindi abu ketal je airlines tongmani Air India tai akanksha rok joto bai akasha joto bai borok kok salai karon ki mo landing khepro rogo arrival rogo airlines rok ni duty si bo ma announcement khainani tai songe je airport authority bongbo bisingo kai ampro announcement ok borong bo kai duty tong rule tong so ro dui tinta association ni rule tong rule playing go amaina bo kogr ka sungno bor joto bai meeting khaili te bong higher authority je dilli tong nai bor ekok sale jesak dati mansak borok sini o mereno submit khaibono sino issue sungo borok solve khaina hane airport no kare bo rail station ro bo kokro rasa saklai jakliya jora saklai jamon ta abono tilan ro ko man su kok borok bai singdo je news mamani sing o airport memorandum runa sekang sing o hesitation khaina sekang sing khobor namani railway station abu kok borok bai ngu hne khnau situ taw nung sawi amo sing te khobor ma nai fine confirmation khaina bagi da ingya judi ingya kai sing airport awi railway station no sing umtike request khaina imtike memorandum submit khai sing hesitation khai tomong nai nya sing khobor na nayam